I-albhamu kaKhuzani Inhlahla Iza Nebhadi ayikhiphe ngayi-21 kaNovemba 2025. I-albhamu le eyamkhuphula kakhulu uKhuzani kuma-albhamu aseke aba khona before. Usually ama-albhamu kaKhuzani athatha kakhulu i-30 days, then-ke after that-ke engathi-ke awasayi lapho esifuna aye khona. Kodwa this time around akhombisa ukuthi na ushintsho lukhona. Iy'ngoma zakhe beziwu-21 ezehlile zaba u-20. Ikhombisa ukuthi na umehluko mkhulu kakhulu, abantu baya-understand ukuthi kufanele kubona bayazi abantu kumele be-stream umusic kakhulu online endaweni ey'fanele. Uma sithi siyabheka nje lapha iy'ngoma lezi ey'namamiliyoni isese-4 njengoba niy'bona-ke, kodwa-ke ziyakhuphuka lezi ngoma lezi njengoba ninikana Jola naye Gqoka Kahle ngaseSokohlanga. Kodwa-ke ingoma-ke eza kakhulu lapha lethi Ithanda Mawala lena ethrendayo laphana emcimbini lapho uKhuzani ahamba khona, nezinye sey'khuphukile abantu bamanga zakhuphuka kangaka. Umshado Wamafa kuphuza kakhulu sina-700K. Inhlahla Iza Nebhadi nayo ikhuphuke mawala. Nazi-ke ezinye abantu babedlala ngami, hheyi bafowethu, iMagic le 829,000, angibolanga nyoka 540K, nezinye-ke iy'ngoma ke sizoyibheka sekugcineni. Nansi-ke indaba, Khuzani Spotify weekly update, i-week number 1 until week number 6. I-albhamu kaKhuzani-ke ihamba ngamaviki-ke, iwubala kanye u-Spotify update, ubala kanye u-update ukuthi na kuleli viki uthole ngaki. Ngoba nibona-ke ukuthi week number 1 wathola u-3.7 million, week number 2 1.3 million, week number 3 922,000, week number 4 983,000, week 5 1 million ama-streams laphaya, week 6 801,000. Uma sezizonke lezo number uyihlanganisa zithi 8.8 million wama-streams lapha uKhuzani selokhu i-albhamu yakhe yaphuma-ke lapha ku-Spotify, okuyinamba enhle kakhulu-ke considering ama-albhamu kaKhuzani. Uma uhambe uyo-check-a ukuthi akuphi ku-Spotify uzobona ukuthi le iza mawala, iyashesha, right? Lapha ku-YouTube uma uthi uyabala-ke iy'namba-ke bese ziku-16.7 million the whole album by the time ngenza le video. Ku-Spotify beku-8.8 million ama-streams. Uma uzihlanganisa-ke zombili lezi ndawo lezi kupha-ke u-25.5 million wama-streams or views, ukuze-ke ithole-ke i-gold plug laphayana-ke kwaRiza, ngokuy'namba zakwaRiza isele ngo-4.4 million laphayana-ke bafowethu. Cha niphushe kakhulu. The time ngizokwenza ividiyo or last time ngenza ividiyo kwakusasele 6,045,000. Bokwamanje ukuthi abantu bakhuphuke kangakanani. Nezinye ningakhathali ngane zakwethu, niqhubeke nje zikhathi zonke niwuphushe umsebenzi kaKhuzani. Umsebenzi onamandla-ke lona, umsebenzi lo ozoyidlula yonke imisebenzi esike yaba khona kaKhuzani ngokwey'namba. In terms of numbers, uma sithi umsebenzi omunye udlula omunye, ikakhulukazi kusisho iy'namba bafowethu, iy'namba yizo esuke y'khuluma, right? Uma siphinde sibuyela-ke siyobheka laphana ey'ngomeni laphana kaKhuba, ingoma enjengokuthi na Umthandazo nayo iya ku-500K, ngelinye ilanga 481K, abanye bayaphika 475K, ngizokushiya kunjalo 447K. Yizo lezo ngoma lezo-ke okuzomele-ke zingene ku-500K bafowethu ngesipidi-ke. Namanje ingoma engakafiki ku-300,000 yiyo lethi Ngibonela Ukhulu, ingoma emnandi kakhulu enjengokuthi Sihamba Nokhuba, Ngcono Ngifile Emazweni, Ngijabulise, ziyabheke ku-400K. Zinjalo-ke iy'ndaba lapha-ke kwa-online. Uma ufuna ukukhonfema-ke iy'ndaba Spotify weekly Khuzani, ungangena kwi-page elithi 22 Africa ku-Facebook naku-X, uzo-check-a-ke lapho-ke indaba ukuthi ihamba kanjani. Ningaze nicabanga ukuthi izinamba siyikhanda kuphi enhloko yethu-ke. Sime kanjalo-ke iy'namba okwamanje. Nisakahle siyoduma nokuzayo-ke. Siyabonga kakhulu la kwiNdlovu Soweto TV.